خيرية مدخلية نقول هيك ولا كمان فينا وتشنيه ضريبة له دولار تكتاتي كمان شوف نرمي بيتي مليون Këta përshojnë që ka thonë në Rabia Medkhali 16 djetarë, në që të ashar ulema kanë folë për Medkhalin mirë. E adimu kanë zut që këtë kasetën e këndërmen me që më shuhet, inshallah. Kush janë ata që kanë folë mirë edhe kur kanë folë? Kanë folë kërë kanë طليبة أيضا جامعة إسلامية كان ابنه هو جايون مولا ناصيري رحمة الله عليه هذا ابن بازي هذا ابن عثيميني شتات تراك شي أي جزمون مان مكيار جديونة مثل ما كان كله كان شغلين بدقون ما ديك يا أخي شيكي شايفين دكتين إن شاء الله دكتين هو جديد في المستقبل في طماطر صوت شتوكيات وماشي nuk dijon kur në dënja, veç ka thot menja tina. Eja presë e bën vitën për dollarën e evne, ai që nuk e merr fjaren, është jahil, po shumë i hoj i mirë është i Saudijet, Sheikh Bakr Abu Zaid. I ka thonë gjëna për të i ruju, me shti qiptën e këtina. Në qyvër, u shumë për mërdur të gjamë. Rruja Medkhalia.